ए मुझी घरवाली ए मोमिनन जी मां तोखे खबर आ अज की रात केड़िया ही 15 शबान जी रात इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु इला समाए दुनिया लैलतन निस्फ़ मिन शअबान। ओ आयशा जने 15 जी रात थींदी आ त रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया ते लही ईंदो आ। فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب جترا بنو كلب قبيلے وارن جے بکرن جے بدن تے وارن اترا مجھا امتی اجو کی رات میں رب بخشے شدیدو جترا قبیلے بنو کلب وارن اترا مجھا امتی اجو کی رات میں بخشے وہ مدینے والے سائیں کی رات ملائی للایا محبوب بنی رات ملائی مجھا دوستو ان رات کے قرون اولا جا مسلمان صحابن کا تابعین کا تبع تابعین تائیں مجھا دوستو ان رات کے اللہ جا بانا ملائیں دا کتاب المدخل جلد پیریوں صفحہ 257 میں امام ابن الحاج واقعات آندا ہے ائمہ کرام جو ان رات دے ملائن جا واقعہ بیان کیا ہیں تے ان رات دے اندر جلیل قدر تابعین حضرت خالد بن حضرت